principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. Backbord der Eiffelturm. Der Eiffelturm wurde zu Beginn des Jahrhunderts von Ingenieur Gustav Eiffel für die Weltausstellung gebaut. Heute ist der Eiffelturm aber zu einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten, die gerne besucht wird. Vom ersten Stockwerk aus hat man in 310 Meter Höhe einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. 左前是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年雪铁龙设计的。自一战起，铁塔一直被作为发射塔。 좌연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français